ماجا پیگرین هزل سنوری باشور کردستان الگرو شاوا ما از نحی ربیعه ما دیار دوی سروکی انجمن انجمنی کردی سوریه ابراهیم برو جالیه د سالادارن پیاده و انجا آسایش پیاده و الباجر پامش دوات بود از بسر کردن جدو حتی وس بجی لجمانا بو بری آدم کی لنحی ربیعه یا سنوری دیگر شاوا کردستان و دیارش د آسایش پیاده و حتی سرباز بردان باشور کردستان نوکه هجا ابراهیم برو سروکی انا کسل گلم دا کامزانی کنه چوا او هات گرتن ما مصطفی ابراهیم اگر تو بحث خود کی چوا توش لای آسایش پیاده و هات گرتن و او پیرابون گلته هات نکرین جدو ورا چبون سپاس دوه ساعت هفته ایواری آسایش پیاده ام دور پیش کردن از او سه حوالی خوابون از جناوان در خستم و از برم کیرین دور پیش کردن لقام شلود هندره باجار قام شلوده ام دچون سردانا اوفیس پارتیان انجمنی گوهاتبون ایریشکرن جالی گره پیاده و اوفیسا پدکسی و آیکیتی اوان نهشتن ام بگنوی داره ام دور پیش کردن ام برن گنده کی سر یا عمود مقر کیوان عسکری لوی داره هیه 6 ساعت ام لوی داره من ساعت یک و نیو شوه ام آنین سر سینور هرما کردستانی ام آنین ربیعه لوی داره تنی دوی وقتی تفدیده یک انسان یک گوتن جمرگوت ایگ بمر هات سر سینور داویه گوت جارک دن تو وگاره تی بی پرچکرن تی قطقطی ببه چنابت وگاره ماشي گوت ام سوز دن امی وگارن هر وقتی جمی وگارن بری نهاجی ما گوت بو بيت باوريام ده اوانا دمکه یعنی دخوازن شرکی چه بکن دخوازن ناکوکی که چه بکن اف 5 سال در باز بون یعنی ملت اماد کاریبو آرامیه بکه و شر براکوجی چه نبو او نبه آنها پشتی يعني ببرانيش ايش جبلي في جوتن ايش غيري في جوتن يعني تشدي بتا جوتن يعني شما تو جرتي شما تو الروشافا كردستان داركري تشتك نگوتن و کسکی بر پرسیارجی از ندیتم تنه ناخوازن دنگ ما بلند به یعنی کریارا گدیجی مهات کرن دیجی انا کسی هات کرن براستی نه تنه دیجی انا کسی هون زانن وان دم داوی یعنی وقتی تن اوفیسا دگرن وقتی گل سر گهاندنه يعني قوتنين خراب لسر أنا كسيد بيجن لسر آلا كردي تشتم خراب دنفيسين لسر جناب سروق برزاني تشتا خراب دنفيسين أو دخوازن ناكوكي كي تشيكن لسر شكستنا خواه بشتي هاتن شكستن دي سياسته دي دريفبريه دي إيروجي دبقي شربر بداوي دري وبحزارة خورتي كردا هاتن كشتن يعني أو دخوازن شركي تشيكن هجر تشتي قتيد هاتبنش كناندن تيخن هستي أنا كسيدي تحول ندانید گل بپرسن بلند ین پیاده باخ و جدو ورا پیون یت خود گلوان بکی نا بهور بکی اوان نویری بو ما ببینن جبر پشتی گرتنی ام دزانن ملت ما يعني برولا خرابو راگهاندن برولا خرابو ام زانن بر پرسیارن هرما کردستانی و خلق مال اوروبا تفدجی يعني ضغطك ما زندوان چند ساعتات هات کرن او ترسيان دريج بكن بيجم جبر ولوجي زوج هستي خدر خستن خواستن يعني بيجن ما او نگرتيه لي مخابن 6 ساعات لو دريد از دهشتم او دشورين دخواستن برنگكي وچلو دانستندنه بكن لي داويج كسك نوري ما 6 ساعات داني تو زندانه كده بو تشجه كي رفتاري وقت قلت چاو نا الاوفيس كيبوم از نظام يعني او تشتكي واني امنيه وتشتكي شاشي نهات كرن علي وي دورياغ ازبرم تاني متزاني بو شوري خدكن كأوي تشبكن بشتي أزاتم قرطن أوي تشبكن يعني بيجم جبر وان تشتيق هاتي آماده كرن جبر خلقي ما وملتي ما جي ورابن اوان خواست زوج هستي خدرخن وبدن خياني كرن انه نما قرطي كوي ابراهيم يعني بشي در كرنا تشرو شاوا كردستان النهات ويتشبكي من از آنها نزانم جبر از يعني تليفون جب مرتنا تشتق جب مرتنا اتزانم يعني تشتا انا كسيبك امي ويبكن وانا تليفون شمال يعني تليفونات اشتوار قلت المال بون يعني تشتق بمر تنب وتشتق من رانكش تبو يبقره او انا يعني از نزانم تشتكن لي اتزانم بارتيه انا كسي بامانه اخوي قشتي يعني او چکاری بکه او به جبریاری لی از بگشتید بیجم
ئێمە وەک ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی ئێمە کاری خۆ بەردەوام بکەن و ئەم ژە هەندێک کوردستانە سووریە دەرناکەون ئەم دزانن ئەو چ دخوازن ئەو دخوازن سەرکردایەتیان پارتیا ژ هەندێک کوردستانی دەرکەون ji بۆ ملت ڕبێژن ئەوانە تەمسیل ئەوە ناکەن لێ ئەس بەهوەرم ملت ئێمە دە تەفگەرە خۆی سیاسی ڕەیە ئادنێ ینی ملەتی کوردی سووری سەری خۆ نەتەواندی تەوی زەحمەتیە تەوی شەر تەوی بەرچیبوونێ لێ سەری خۆ نەتەواندیە و ji vê desthilatê re dibêje hûn nerawan. Siyaset vanên yên enek siyasatan ha hiç karekê yani şaş yan neya sayıl Rojava Kurdistanê kiriye heta îro rêv siyasiyên wê nehete dan Rojava Kurdistanê bibînin. Na bêguman behtirî 5 salî li hemberî rejîma Sûrî jî me ev kar dikir. Rast e gelek cara em diketin zindana de gelek cara tezîb jî çêdibû ew dibû lê ez bahwer nakim kesekî Kurd ji bo karê xwe yî siyasî دهات درکتن دروی سینورا یعنی دولتی جی لسر ما فرض نکر یعنی ایرو کریاری چه قصی دولتی خراب بون ایرو تشتگ ریوبریا پیدا مسعود از خواستم توی پرسیجی بکه مسعود هگر تدنگ مت که کنگرا یا انا کسی بریار بورال درخصنا سروکی وینا و اف کنگر بکه چه دما ایرو د پشتی 6 سال شورش سوری دجی دیکتاتوریت رابو ملت سوری نما قبول دکی يعني نمونه لشونا دكتاتورية بشار الأسد داعش به ين بيد فيكاري خوبه افتشتكي جلكي خراب او كسن قلتواتنا قرتن يارا هجمارك كسان يعني سياسيين دي جيبون ناول كي دارين او هج قرتي ما نانجي آزاد بردان نا كسك مرنهاتي قرتن از نظام سي هوالي مبمربون لقوري انا از دبهيزم او جي او وقت ويدا آزاد هاتن بردان لي استهني برم ويجهي خوي امني زور سپاس بو هجا ابراهیم برو سروکیانه کسی